pamilya itan na isagalaak.
mapisan. Daytoy biyag ko kumakit ay wanan na. Kuskus di kubeta, agawir ken ang laban. Narigat man ngem anusan ta, aginggat man pasti kontrata. Narigat man ngem anusan ta, aginggat man pasti kontrata. Aginggat man pasti kontrata. Dito'y barko nga ayan ko, si kalat malaglagip ko, napalaos nga iliw ken ka, humsik ko na palalo, di taaw mangliweng-liweng, adayo aken kadaling, taan niya nga ro kasapulan, na may saak asima. Saritak ag-ag ka, agad arubos ti lulwa. Wendong mo aganos ta, no di ta nga agkikita, mabiiten aso man peta, ang sagana ka kanya. Dinak nga pakadanagan, to'y bagikjak nga baybayan, taming emket di day tabagin, tadikan to malosya, tawag mo padpadaanak, buses mo maiiliwat, magagaran na unay kenkan, darling ko akapadgan. Matmatak tila dawa, kasarsaritak ag-ag ka, agar arubos ti lulwa. Wendong mo aganos ta, no di ta nga agkikita, mabiiten aso mang peta, at sagana ka kanya. Matmatak tila dawa, kasarsaritak ag-ag ka, agar arubos ti lulwa. Wendong mo aganos ta, no di ta nga agkikita, mabiiten aso mang peta, at sagana ka kanya. Mabiiten aso mang petak, agsagana ka kanya.
Ipuon mi nga irugi, di kasasag ti panagbiag mi, ay rigat lati kalak amang mi, pudno day tatit kay natamamati. Ninanang isut at trabaho, 12 oras kiningget adayo. Ti babysitter miket ni tatangko, tiga saing, tiga sabon, tiga sundo. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut na ibulsa, nung nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na, credit card la, ayan tinamnama, nulakit na pintas ti credit history kaka. Kasasad ti panagbiag mi, ay rigat lati kalak amang mi, pudno day tatit kay natamamati. Ninanang isut at trabaho, 12 oras kiningget adayo. Ti babysitter miket ni tatangko, tiga saing, tiga sabon, tiga sundo. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut na ibulsa, nung nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na, credit card la, ayan tinamnama, lakit na pintas ti credit history kaka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y magudkud na budo ako nada. Nung nasadot ka, butbut na ibulsa, nagagit ka, sumaliwanwan ka. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat awan ti utang na, credit card la, ayan tinamnama, nulakit na pintas ti credit history kaka. Credit card la, nagyan tap kita ka, wen kastoy ti biag ni iti Amerika. An-anwen tay asawa, alusyang ti itsura na, kayat-kayat na nga iyarwat, tano pansinin ket kumusilap, aglalon ni sok ambisyosa, ket naapan liti karuba na, nasa uwa man nakiabakit, no isurog arabisen na ka. No tay asawa, asugab ba, may kadganas mo amang bubuya, nabuyok iti payod na, maaryak tapay amang karawa,
maupay ka amakiromansa aglalon mo na suplada aglalon narabaw tikipot nakit tinaamot makikat katawa pampambarak asa iden lumaki atag ang kumulding ikarkarok abitin bitinen ket peketin parang sakin lumamilit ay tulikudan uray agasok agkakamakam lumamilit wadag mauray nan ket noo marma isuplik balaydan HBO Records and Audible Production. Anduenday tay asawa analaad ti ugali na at tuporot na wanti kwartana ket nomen ugdam iryakan naka anduenday tay asawa nga awan amunat kusina tay pinakbet adot idiguna ket tay primido keseten na pampambarak asa iden lumaki atag ang kumulding ikarkarok abitin bitinen ket peketin parang sakin lumamilit ay tulikudan uray agasok ang kakamakam lumamilit wadag mauray nan ket noo marma isuplik balaydan pampambarak asa iden lumaki atag ang kumulding ikarkarok abitin bitinen ket peketin parang sakin lumamilit ay tulikudan uray agasok ang kakamakam lumamilit wadag mauray nan ket noo marma isuplik balaydan lumamilit wadag mauray nan ket noo marma isuplik balaydan puno ididang damo inparig ng kampay di ayat mo pamateng mo nga kasla di ang mudo panangilala nga saan metapod mo San pa'y nagbaliw ka tapi na matim sa pali asar saritang nagtinag siyak in kaginura gayam sikat at daaramin na nagsaya ti Diyos kanya tain niya dayo na itipeg ka amo na apagay ayaman na guston tinaminsan nagkamalian nalawagin iti amin kanya isu awanen sakit amarik na naragsak ako tawag kan kanya lipaten kan mauding meten aluluwa
puno iti damdamu in parik nam kampay di ayat mo pamateng mo nakasla di ang muto panangilala nga saan met apod no nagsaya ti Diyos kanya tain niya dayuna iti peggan amuna apagay ayaman na guston tinaminsan anak kamalian nalawagen ti amin kanya isu awanen sakit amarik na naragsak akong tawan kan kanya lipaten kan maudimeten aluluwa nalawagen ti amin kanya isu awanen sakit amarik na naragsak akong tawan kan kanya lipaten kan maudimeten aluluwa lipaten kan maudimeten aluluwa lipaten kan
Maapaksan nga gaya Numasagtam tuyrik na Ngamin pinaglabas Ngani maperdi tuy biyag Impateg ka inapudno Inted ko ti amin ko Amin nagiddaw mo Awan pulos pinaay ko Ngem kaskas di day tapusum Ulbod manangal lilaw Panagbaybayan Di mula pinanuno Sinaktam tuy puso Dinudog mo tuy bagi Intured ko amin apili Nukunaem aginura ka Saan biyag ko Kaputay ayaten ka Maamataksan nga agayat Numasaktam tuyrik na Ngamin pinaglabas Ngani maperdi tuy biyag Impateg ka itinapudno Inted ko ti amin ko Amin nakiddaw mo Awan pulos pinaay ko Ngem kaskas di day tapusum Ulbod manangal lilaw Panagbaybayan Di mula pinanuno Sinaktam tuy puso Dinudog mo tuy bagit Intured ko amin apilit Nukunaem aginura ka San biyag ko kaputay